Kini kedega kubor ka pangakwa wan keren pi parok ki bigi jingah ni kapor ka bumta. Atau pi inya mi samla ujong pi. Lara pi i samla ujong pi ngai. Pi thok kana skiwe mo ya ki bahaya ngasem jong pi ki parlok par jor pi pisngotunan bani tho mo shaki parlok par jor ka jong pi shaki bahaya ngasem pi ha ka kami upa jong pi ba samla jong pi ulong guptal kalak malong samla ujong pi udai shakri jong ble ni ka samla ka jong pi ka dei ka ba shakri bhai ble ni ka samla jong pi ka long bahabreu ni mo ka samla jong pi ka long ba itnat mo ka ba don borong ta fisngotunan ka in bani tho kana skiwe shik parlok pi ba o ka samla jong ka long gupta ka samla jong ka long ta namar pi i we par ka ji jong pi ka long ka khlan bat fisngotunan bani tho kana hayeng sem ha ka bi ki jong pi ha ki parlok par jor ka jong pi ha ka no ko banta ka ba ki samla jong pi ki don pi tho kana fisngotunan bani tho kana ngai baro pilo gupta ki parok mi singa mat ngakwa bangan ong pi ni singi pi tho kana ni em sipang Jesus lagi bahaya ngesem jo pi lagi parok par jor jo pi in em Jesus aduk kan nu kata ka jing ki jong pi Jesus kadon pi tho kana ni em sikiwe sipang Jesus kumba pi tho kana ya ka samlal ni samla o jong pi lara pile kumta aingo utrai ki prog bisinga keburom gede chutrai banget ke himaga jong boleh kandap dekim sem koro kabang ko abanong menta kalong lara pi i chisayu Jesus phalai uskiwe ya tho khana sipang Jesus skiwe phala skiwe hagi bahing sem haga kmi pajpi ya tho ba Jesus ulong ba bahabru mo ya tho khana sipang Jesus lara pimla man le gupta ki prok bisinga kan magni le se ba ka jingde jo pi kampat don le se ba ka jingde jo pi kampat long ga bakhalan gen baru Jesus kumba phile le ni kumba phi ya tho khana ken chiphangi ta ki samla ga jo pi kanu tam nam ta Jesus kalong ko bron kami ngai pi ban tho khana sikwe ban phalai go bani tho ba Jesus long gupta Jesus le ble Jesus wala ban ai ga chi mom skut Jesus long galanti Jesus eat epi balar phinge Jesus Christ pinyo gi chim bom skon ato pi chai le ne mi kata gi chim ba pi le ne mi kata gi chim pi tho khana ne em sipang Jesus Christ bat ki parlo ki par jor gi pi aga office ke ba pidon aga school ke ba pidon aga college ke ba pidon aga jakatroi ke ba pidon hagan onu ga jaka ga bapidon pi tho kana ne sipang Jesus yakwa manong pi ki prog bisnga Jesus long kodor tam lagi kodor tam ban ye ke ki jong ni ka barthai ban ye ke bi ki bathoy ngi jong pi hagan ka barthai Jesus udai fast love u jonga ban jong pi Jesus udai ban long fast priority ha ga jim ga jonga jong pi Jesus udai ban long ta ose mu ta try bat ke ga bangile ke de ban long bet nam ta Jesus Christ kaburom gede Jesus Christ bet ke jingro gede Jesus Christ bet ki perlok bi jinga kuma pipi i ki samla le ni samla jong pi yo samla ni ke samla ga jong pi hato pi i chisha yu Jesus Christ hato pi don jingde ba Jesus Christ hato pi don por ban duai ban ya slok ba Jesus ban ya keren ba Jesus mo ban ya ban pentip lut ye ke baro gijin kam jo pi ban Jesus Christ barapa bat pi long ni em kita ki baya tho khana sipang Jesus bat kino ki perlok ke jo pi ka ba pi don bat ki bahaya ngesam ke jo pi kene ke long ke badan kam ado kata-kata perlok bisinga ngati pi kene ke long ke badan kam sibon pedang jo pi ki samla ngai don pedang jo pi ba pe ini video mta pi don samla pi i ju samla ju pi ne pi i ka samla ju pi baraba pi phla pi to kana shkiwe don pedang jo pi mta ki prok bisinga ki pi i ju Jesus Christ bat pi le pi phla ju Jesus Christ shkiwe
don apdang ju piro pi shuong mga i Jesus Christ rai pikhalam i balenga umta namar pikhalam flash giwe yaka ega ba ulale aga chi im jupi yaka ega ba pp experience aga chi im jupi lara ngimpat experience kan mau kening nom la ban phala Jesus Christ lara ngimpat don kata en kantor ga jingi siam jungi ba Jesus Christ haga mensim haga jinglom sim da lele nginom la ban phala ki syukur ta ga jingom bangi i Jesus Christ ara klem experience ban nginom la ban itu kana ban phala shkiwe nakwa ai pi baro ki pro ki bijinga le ikene pinom ba be da lele ro em da pi le ikene kat kan no tam Jisu long bakodor ban ni ka samla ban nu samla jopi Jisu long bakodor do kata nak ta daw dan kam ban phala Jesus kiwe dan kam ban yatho khana spa Jesus Christ shikiwe ki plok bisga ublen gor khui pi kan maro ban share ni video shaki par lok ki par jor ke jopi shaki bahaya ngesam ke jopi namar ngangai lang ba kan ni video shibon kim sem bakodor kin itho Jesus Christ kin yo ke jipenim na ta daw pen sapriang ye kan video shaki parlo ki par jar ke jopi na ba kiro kin itho e jing shisha kiro kin itho Jesus Christ aga chi im ke joki bless you.